indlala ngisayiphathi loyo umngani wami omkhulu wasempilweni. Ngithi 365 days ungena-plan, akusiwo umdlalo loyo. Odanga bephumelela phambi kwamehla kubabuka, akusiwo umdlalo loyo. Ngithi 365 days ungena-plan, akusiwo umdlalo loyo. Odanga bephumelela phambi kwamehla kubabuka, akusiwo umdlalo loyo. Ngiyafisa ngabe ngisangambona umakhelwane esasiqashe naye efletini. Ngiyathemba nalapha khona ukuthi akangifuni, ibisihluleka nokudla inkabi yami ivala umnyango namakhethini. Bethi wawuyapha eGoli ungena-plan, bethi wawuyapha eGoli uzolala usadrayivi namatekisi. Ngibahlupha omakhelwane bami ngoba bacela iNorox, bangibekisa inyama efrijini bangijotshela ivorosi. Lona lodalele ngithi ngizolisheba namabhanisi. And uyasazi-ke sibanga ulayini wokuneka, akhona okulahlekile yimo besoleka umastendi wami. Ubenyuse yami irenti kuphela yethi akukhona eBNP la. Ake ngahlala unyaka wonke endlini ngingedwa ngingenamali. Usizi luzenzela umathanda kimi ngingenabani. Engambikela bonke ubuhlungu bagcwele lapha kimi enhlizweni. Indlala ngisayiphathi loyo umngani wami omkhulu wasempilweni. Ngithi 365 days ungena-plan, akusiwo umdlalo loyo. Odanga bephumelela phambi kwamehla kubabuka, akusiwo umdlalo loyo. Ngithi 365 days ungena-plan, akusiwo umdlalo loyo. Odanga bephumelela phambi kwamehla kubabuka, akusiwo umdlalo loyo. Yeah, mnganami ngiyababona bakhala, mina nyembe damta phela khathi ngishonelwa ngibaba. 2019 I was struggling, I was dipping the bottoms. Vuka lokwenthatha kuza solo sifune amator. Make ekhaya uyakhuleka solo ukhuthe ngeliford. La neGoli ngiyakhuleka ngifuna impilo ibe ngcono. G65 ngiloku